Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan istrinya Sarah bertemu dengan mantan sandera Hamas Shlomi Ziv dan keluarganya. Ziv diselamatkan, bersama 3 sandera lainnya, dalam operasi militer Israel pada 8 Juni di kamp pengungsi Nuseirat di Gaza. אתה נראה נהדר. נכון. תודה. אני חייב להגיד לך, יש אור קורן לראות מפניך. את האור שלך ואת האור אצל אמא שלך. אור קורן. ואני פשוט נהנה מהשמחה הגדולה. תודה רבה, תודה רבה. החילוץ שלכם, שהוא באמת סיפור, אני חושבת שיש צבא בעולם גם מעז זהו, לא היה וגם עושה. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.